chaka juzi umuntu wakurwara nyanyari kubanyoka ikejuniri yachiga chaka juzi umuntu wakurwara nyanyari kubanyoka ebe malaria wachakire okwana umanye tengalebe ukimu ya molire ebe malaria wachakire okwana umanye tengalebe ukimu ya molire Twaichana, twayana gokumyae India ya kwa mupimo talimo nyage tali Twaichana, twayana gokumyae India ya kwa mupimo talimo nyage tali Baya sana Wakosa Sicilia mpenzi Nitukima ya yene likarwala Amono moru yone Sicilia mpenzi Mara moja Waka ya kuona kweli Umanyete aneli ukimu yaitire Mara moja Waka ya kuona kweli Umanyete aneli ukimu yaitire Ngaichana Gaya nago kumyae Gaya ya kwa ya rujo talimu nyage tali Gaichana, gaya nago kumyae Gaya ya kwa ya rujo talimu nyage tali Jemeri Heleni, Nairobi Ako bakimai Umundu wako lwala manyagwikale Utwali viegeri wikabanole Umundu wako lwala manyagwikale Utwali viegeri wikabanole Utaka wezi ubatobole uwe Tagote koyo mino ekela wate tabu Utaka wezi ubatobole uwe Tagote koyo mino ekela wate tabu Juicy juicy, ananyolile atali nasile nyangoge. Abantu bale mito badama juicy juicy, ananyolile atali nasile nyangoge. Umoru yone, igale maututi, umwana wensi babuneka magoroye. Umoru yone, igale maututi, umwana wensi babuneka magoroye. Umwana meza, naone mambo bado. Umuru yone na bana buya tutore twezi Umwana meza naone mambo bado Umuru yone na bana buya tutore twezi Eyo munugea twende kazi bwana Seya baile momere mome korita imangana Tara di omonyi nonyi kwete turuga buo Boki maita bakaria Nora buta Baraka Ajabi simumanya alipeto We, twende kazi Kungutama Lakita alipeja mini Ukio manonyi kweto mwana buangima Kuruga ali masimba Mwenye kitari yoto koje tega buo Kisi Hey Nairobi Narokolai Wabi Mandefu Georgie Kule mama Wabi Vincent Junior Malemu Juma Shimiu alituaja baba lakini pole mashabiki wake Umanometa naoneiga Nande badu belisonga Umanometa naoneiga Nande badu belisonga Itukoyogo sirakwane Jasa emera umanyete Itukoyogo sirakwane Jasa emera umanyete
Mayo. Zawadi ya Molo Lodi Mwenatata kwa Bukisi Police Station. Hey! Yes, nenda mutata. Igejuniri ya chiga chaka juzi juzi. Umuntu wakubara nyanyari kubanyoka. Igejuniri ya chiga chaka juzi juzi. Umuntu wakubara nyanyari kubanyoka. Ewe maleja wachakire okwana. Umanye tengalebe ukimu ya molire. Ewe maleja wachakire okwana. Umanye tengalebe ukimu ya molire. Twaichana, twayanago kumyae. India ya kwa mupimo talimo nyage tali. Twaichana, twayanago kumyae. India ya kwa mupimo talimo nyage tali. Baya sana. Makosa. Wah. Likarwara amono moru yone Sicilia mpenzi Litukima ya yene likarwara amono moru yone Sicilia mpenzi mara moja baka ya kuona kweli umanyete aneli ukimu yaitire mara moja baka ya kuona kweli umanyete aneli ukimu yaitire ngaijana gaya nago kumyae gaya ya kwa ya rujo talimu nyage tali ngaijana gaya nago kumyae gaya ya kwa ya rujo talimu nyage tali Jemeri Heleni Nairobi. Ako bakimai umuntu wakulwara manyagwikane utwari wiegeri wikabanole umuntu wakulwara manyagwikane. Wewe, this afternoon, this is me, Papa Ziko the Bad Enyoni. Wono nteregete egekoma kebene getariko bange chinkeba lindelio zingiare ko. This is a Valentine Day. Siku ya mapenzi, siku ya wapendanao for that matter. Igo wono ayo murigelio omuya Ondisi TV. Omurigelio omuya oyo Ondisi TV. Omotegerelio omuya Ondisi TV. It's high time, bono, this afternoon on a Wednesday edition. Chingero bunyangero, you know, Benga botami ngotenga is the real stuff. The content ila ambao inatakikana, my friend. Kwa hivyo wono irwanirire etarikinereye ensanereye. Do you understand? Wono iga without any malicious notion, yani chaka we enjoy, because igomwato bale munga kirero Benga itatawala, because lazima tuteze hanga, tuzachapa hiyo hanga, mawimbi tuyatayateza na nini na Benga nege ntiki, because you understand the music na culture kiromondo kirekabira, but mugusi intuno mugusi etwanjete Benga kerogotera at Benga beat na rio a message go drive the message at home, you know, kerogotera through Benga style, Benga beat na rio mugusia kunge amurabana bane bakorega singia. This afternoon onye kura sigetogotara negali ya won kwanyona ki ya TV teyo chakora na time ya kuwatire. Don't worry, I have the answer for you. Genda sisi ya koboko, ingia kwenye mitandao, kwenye vyumba vya kijamii, gosechinzema za kijamii to social media for that matter. Alia genda ze Facebook namba na hii ifinya Facebook search Ondisi TV News Digital. Umeanza kutuwatch live. Yani uchake kuigokia oyugwe nkoroge kuigubuya, because Benga show bone gechage this afternoon. Mbali na hapo kena naenda alia sesimi yao penyesa
ponyesa kidore asagurunga YouTube. Do you understand? YouTube. Pale ukifika YouTube, fanya jambo. Yani kore bintu mune mechinde gukora. Kuna kushare, kuna kucomment, kuna kusubscribe, you understand? Yani share with people. Watena kiaya ni kunoma ndani ya ndisi because Benga Show on every Wednesday unampata yule mzee mmoja tu. Kale ka mzee kako ndani ya nyumba kanajulikana kama Papa Ziko the Bad Enyoni. Tigatali golioka genda se tweet at Ndisi TV, tweet nere group X at Ndisi TV. Genda katika mitandao yote ile yetu. Enda pale, anza kuchenjoi moja kwa moja. Kuruga iga getengaga angenimba siense mogaiga wego kinga Ndisi TV yao okwego kinero buno uwanja igwa kokogenda se website ya Ndisi TV abono uwechegelie bintu my friend, you know, yani okubadaringa www.ndisitv.net then utake wenjo yebintu bune chinza chiro igwa lero nto tegera chingero saigo lero tutatuku omunyangero yotera nga kiabeke message ya mapenzi ya ochoga nie bintu gosembire in order, you know, igori chingero ko chikotera lero gosingo kuba jesera lero ejingero cha mapenzi. So oriyo maetenga alizina terte juu ya mapenzi weka sikio because your record is ingia chingero ngo chieta na tuli round gusiga Valentine Day today na nengo tebiri shirika lya Ndisi TV ndia korege konerero ebagari gali field keumbu gali as a children's home kwenda koreto obusani no bwamato buja no bwanchani ili Ndisi TV bayi mu kichiyanga bayira abana bali ali children's home baba iro mechere yani aye naye ngo bono ayembwanja nikikorokiri litukoliara usene li uko beka yega ochiko mpango wakando wotige to monginaka. That's one the question. Yoko imokiriuga Valentine okoiro muntu mpango wakando wotige to monginaka abura to kupetira ki mondi kire message ga ingaki ayenga kyuka ge Valentine wene zikoba litukeli lyo bwanjani ngakyuta ge telive. That is now on the kere message. Nandi tukuliana because is kulia mapenzi. Salimiana kwa fujo. Kwani iko nini? Kwana ni agai ngoso maji message live. Okay. Bwana kwana ni kwa fujo. Sababu Waswahili wanasema kusalimiana kwa mtandao ni karibu, ni sawa na kusalimiana ni nusu ya kuonana live. Kwa hivyo Ndisi TV yako wekete open. Bwana start enjoying a show now. Now ladies and gentlemen, the floor is yours. Let us have the Lily South Benga Show. Chingera Bamnyangero. This is me, Papa Ziko the Bad. Wewe nilikwambia ni moto omorero moseke bubeli yogetega ndani ya Ndisi TV Benga Show ije kuchingero Bonyangero. Rero nimbwate omogeni tindaite como kwanerieta ndagetiriri nkomoreta esigori ngoraigo abatebya marieta na ni mumburi chikwesho ningo chisomaga mumburi amaswali mumburi ndira mugonya kombona ki nga mumburi linga gosinale people no omumburi ayi bweko banyene. Do you understand? Igonto bwato mogeni narora abantu bafurikira bwange sana tete gotema gosinimbaro yake bake egeto twari baga yo kwego kia timba yo kwanegeka egetambe. This is me, Papa Ziko the Bad. Ingoyo nyamache korua kaminiambo niko ndani nyamache nyamache ukarani ono yani achanga yete message bako taiko yo nyamache korua kaminiambo niko ndani nche nyamache ukarani. Thank you so much. You are the number one fan wa Soire Chingero today, this afternoon. Asante Soko nyora number one today. Joshua Turi Babuchi tuned in from Kasarani. Nafikiri hiyo ni Nairobi. Asante sana Joshua. Omo kungo Yesu. Wewe, kuna wengine sio wa Yesu. Sielewi lakini ni hivyo. Basi, omo kungo yo Yesu. Following from Mudhaiga. Pande hizo za Nairobi. Atemba Nyangate tuned in live the Bad no isaine awatanga the Bad na isaine. Thank you asekunyo kungwishiria maya asa nanje nawanya kumbio kikuchi mutu Karoni Karoni Maraga na otode amo Korea Nairobi pipeline
asina Nairobi pipeline ya kurunga Korea wono balime pipeline ya bantu ba Nairobi were represented. Mwalimu Ignatius Simba Atuma na Madam CB Mukeira yakurwa Sekuru Shukuru Mwingi Kitui County tuko ndani mali dana ya bobo kamba ale runga tusikuru Mwingi Kitui County tuko ndani all the way from Bosonga paka Kitui abantu balimi mbuya mno sana mwalimu next years. Nani huyu mwenzangu Douglas Orwaru omwenka korwa gesaba kwa marani nonde ime maralia ndani ya Ndizi TV Live. Mwalimu Elisha Ochange korwa St. Catherine Academy Kioge Kisi iga anga tianda korwa St. Catherine Academy Kioge Kisi. I can't miss this show. Greetings to all my friends. My dad David Ochenge Nyakeke, Mam Yunuke nani Yunuka Kemunto Ochenge, Jasoni Ombasi, Thomas Omayo, wanafunzi wote wa St. Greens Academy na walimu wangu wa St. Greens Academy tuko ndani ya Ndizi TV Live. Asante sana walimu, asante sana wale wasasa wamesalimiwa. Hii ni Ndizi TV Live. Hakuna mchezo, hakuna kulala hata kama ujala. Frank replied, okay, following from Mudhaiga. Frank Fefa, Omo Kungo Yeso ni shabiki wa Kisii from Mash Power kurwa Bosongo Chiduka. Mike Rafo agote bakie kidiango na ramo iwa anda iungia agote Rafo agote banga imekimbia sana hii computer. Rafo tanga Barnabas Makori from Nairobi, proud to keep watching Ndizi TV Live. Greetings to Julius aka Omosomba and all fans of Ndizi TV. Peter Ombati, nkiwata Peter Ombati from Molo, Nakuru, niko ndani. Asante sana. Wusi Global watching live from Nyagancha Summit Sub-County. Happy Valentine Day to my top fans, Gusi Engima. Okay. Ndizi TV napendo my friend. Nani huyu tena? Barnabas Makoli from Nairobi, proud to keep watching Ndizi TV. Honorable Julius Omosomba. Mike Ravo, sana. Lena Magoma watching live from Afif, Riyadh, Saudi Arabia. Natakia my husband Mark Magoma from Mubasi Getenga. Valentine yengia na abana bane buna Dekra Magoma, Biden Magoma, mom in law Melanie nani huyu Melanie alafu dad James na ndengoyo akwani abantu abatali bagatiganda araba kolikaniga dad James Nyabuto na abantu bonsi ba busingi Getenga babwate chitariki ichingiya cha Ndizi TV. Yobeshaye I'm there live. Yobeshaye I'm live, then I'm inside nige mweyo ya penga. Yobeshaye following you live nikiwa Nyangoso papa ziko gichana tuko pamoja hadi mwisho. Shabi Elicha Junior watching live from Nyakoe Ward, niko ndani hadi tamati. Na watakia hawa happy Valentine. Mwalimu Elicha Ochenge from St. Catherine Academy Kioge, Madam Choice Kwamboka, Nancy Murawa Embassy, Diana Kwamboka na abande mbaranda taitikutika inse Kwamboka nani huyu Thomas Omayo, Faith Nyaboke Geteriga Onesmas Nyamweya, Tansil Peki Nyamataro amo naboiko Madam Irene Atika, Jacinta Bosibori Atika na mwalimu wa St. Catherine Academy Kioge mwenzi mwatumbe irua amaiga as obonge. Yes, wano gaya naro watabanga erebobe chingero show we benga lovers mukwapi. Diva Yeskimu is watching live. Watlin Migiro Classic
Hello, Papa. I'm following you live from Nyagancha. Valentine Day is all about sharing with the needy. Also, showing our love to the less fortunate. I wish my father, James Nyabuto, Mama Joyce, na Mandere, my wife, and then my wife, and then Vedeli and Prince Will, Prince Will. A Valentine Day wacheze Cheni by Alicia Sabu. Cheni ti antere nginyole Cheni. Hiyo ni special request ya Valentine yake. Huyu anajulikana kama Migiro Classic. Rollins Atika, na mwagika kama maji, niko ndani ya mapenzi na hawa. Mwalimu Elisha Ochenge from St. Catherine Academy, Kyoge, Madam Recho, Mocheche, Dolvin, Matibe, Bonchali, Rispa Ombogo, Daniel Nyakemori, Mamangu Hana, na ndengo yuda itokwana. Daniel Nyakemori, Hana, Atika, my dear, my family, my members, nasukumie wimbo wa Linet. Linet yu mwana ulioriete ule round iga chimboto baba tabanga okanichi nchuke chimuriete kumbe chips ya liete. Mparikiwa Onguti komo from Kisi. Mpane Justin Ziko, nasalimia watu wote wa Kisi Classic Passes zetu. Ni Justin, siwezi sahau Sungusi ya Momanyi. Asante sana. Baada ya kupata huo ujumbe, watu kusalimiana, na wewe usikose kusalimiana. It's your day, wish you mini Valentine. Abara nyanto mikumwerana omwe liuga lyo mununa kina akoire liugeri asoko genda okorebuya. Waniga ntatoko baletoro mogeniga moja kwa moja. Baletoro mogeniga iga mumamanye ereningu. Atotebye ereningu ngayarukorwa. Na inde buya ingikia moreta. Kijana kujaba. Ingia pa. Yes. Mogeni twale kolia. Ndera twabayo. Mogeni twale kolia. Ndera twabayo. Mogeni ndani ya nyumba. Ndizi TV iko na wageni tele. Yani baro live. Ikire ingaki nyombe zari gutarwa wanjani mbaro ngakibora mageni buyora magongole yes obogo dojo gosbari buyazada ono na wawe ikire ga ndisi TV ngagete na mageni weli tukoria rero bono ngagete no bwata majogo chigotebia abantu lakini before utaraburi guswali rinde guchime michime etagete naki bali bakurigirete abantu chi million bakurigirete wetera lisirikali ya ndisi TV ya TV ya ndisi TV koraiga etotebi ngaki na kyukurugo ayeningu uyo muhabo seinungai yani kora proper introduction is high time buyamono kabisa bono rende jinga kichine chao buyamono amashabiki pamoja na abaralia baitu ba ndisi TV itangani kabisa ngwageranya sambu yamono asenjo na ikirega rano hili tukoli itangani na ikire ndisi TV obwanzu bwo mugusi oyorega asamarieta yekebande igongoro kunga Julius Mugaka Mukaya rieta lyo boshabiki igongoro kunga Honorable Julius Omosomba. Okay, huyo ni honorable Julius Omosomba. Yes, korwaria sikimurugoro chinsa mochia makara kijauri Nyansiongo nona aruga aliga baka ono na randa tarase getaseni geto kya ndisi TV. Okay, bono tindage tinazi kunya kubuli kwa maswali ya ipada ya gusensoma korwa abantu butamwe kabara bambona kine akitua morali buyaga bono introduction yekwaga mpaka kwakora pipa kwakora okay tikaona ngoboli no le people gyara mbaka mboli baerese omorali asabona nje una ndeiga no mosa asoko babipo bado tindaba lakini asebono igonde student yes ase Karok institute gorukunga Karoka Technical Institute okay era ali nyali bali masaba ali ngongo kora diploma in social work and community development omwako no ro yo nebwo mwario igagaranda akole nabo nde banga elinde na njembe people
ekere nyasaye anyare kobaga kumbana. Asante sana. Kwa hivyo swali liko lero na alisiekire mapema tu ulirika gocha gaiga asa kujibu, lakini kwa uranyuru kura ndisi vonyone kwa nyuru lya gweta bado unaweza tuuliza na ale people because nabondo jenga no musaule buja dali mubi buja ale bono tianda kubuli ine ikintu buja konye kunya guchanda ngakintagete kwenda ndisi TV tete kwenda ndisi TV ekipindi kilikie chingero ninkintu kiko batebi ngonge kia guchande baka gwikirare nje bono buna oyo muri endo ekenene mono kegerete na ikaga ni ligonde lishabiki rikongu ase TV yaito ya ndisi TV kurwa vipindi bigo chaka kurumambia nsakia gutira toje kipindi kya abasaye nga gusi place urban place good kora unoyo minto Petra Mukeira Osente toche egepindi kyabono iga yekoro kunga chingero yes yekora unoyo minto Papa Siko we Sanctifiers okay very good ebipindi binde mbiro abune bya amangana ye kanise kelisia una barari bakoreta amangana yes. Ono nanyorete nga asengenjo nanje ready kindomoke igona agategerere ready kindomoke nondara amanyanga ono gatambuka goche TV wabu bono ngabana vera dictate yanyoranga go nasere baketi okay bono ase amangane meroberio sipindisi TV akoleta ikanyara ko bage kongokia ngaba efani ororo inganyara ko ingofuatiria bono ngaranga nyasanga banyali tukerimo yes agenda ikaga ndisi TV una abande bako una bono waikirega bona ikenda renga Papa Siko yes igongo ko wase chingaro chirikia ogora abugia bakechinde bate barigereria bari gucha Papa Siko gichana ase bari batamu maeti na bari atera tam chingaro chingong saitani opimire suti amangana maya kabisa abanyanguono libarenga zungusia bono rero nabere proud kormororanga oyo nere Papa Siko bakakonyanga getenga chindarwe tina agore daga vega lakini ejine jia kabisa yes bono that's why nachaga nanje ndarora lero tubwate kijana gikuruko honorable Omusomba ndani ya nyumba no igwete naye bwate tariki na Papa Siko the bad jingero show Wednesday every kila tuko na matuko twara bagani munaba ekero mugeni yago chapakaga umanya gukwana ngakyama ete ndisi TV lakini ndisi TV ko mwira buya na ndio toko yuya na ke naye neta keiro koreki ochiche okwana mangana kurugaiga bono ase ebipindi ebi wachi toko chorona ki utagete gochase ebipindi yechingero sikasa kare echumatano inkeko kego gwansira so musiki paka yego tenga tigangi chase chingero sho bono egendo kegerete nganjete musiki andake inje no mochokoro bwa bagiranga aliro gorobonya koni aso musiki okoiwaria so bali sio sababu okay ali naona amenyete chingaki chintambe kera na gasomire primary nganyara ko bagi ngo iguchingero chirichia bali sio sababu na chikobuga anje na nyorango nya kuchitegere bono kurwa bu baka bono ngo igunga na tegera chingero chiria sengenje chinde na chichiko chibwato bosemia bande chinde na chichiko toinyoringa egekoro geto na kikiare igo bono that's why nganje chingero chia penga igo bono that's why najaga lero nelituko lya Valentine lituko lya mapenzi abantu bapenda nao insani kiorata ke ochieseru yale ko banaye bono uko wisheria abantu bari skali na ki yero dedication ko chia saba sani ba unsani kiumayete chingero bono asengenjo yero nelituko lya chingero ogotera ngore kwalisio sababu aterete akomunyura Jeni posta Jeni agatoma lirube posta baumera na alikonge erengo go gataroko igongo ibuya sana na inde bono na kugo kogera yani tuamanyanga Valentine ya jagete kare dali bono ya jaga Jeni I think betra ambaye ni yule mrembo control room anachulikana kama TX chain posta nora yetengere ira bwato kubuya umenteru eliogi ngakiorochi noncho kenge ora yungo baka gumbi leo niko na jamaa 3:30 yakonde ngati kabaji bwato ka korege tubuna bangete ikobono ndoje na bora aso kutumesimi ke bange yebeke buye igero ndoje nga betra ari tayari kubwato toraro no gusiaruka kidogo inchoma tena bongora asuka kano ngotiga ki kera boranga kota tori yogo ogonjo kenge njokete egere ngoeli bagora wona no igweta yo lyo torigreti obwansi bogotoka ndisi TV etole friendly
Mogeni gogocha obwate uchumbe mnabona arebire uchumbe ya yengariki. Igwa uchumbe akoteba ngaya. Gakindi ndizi TV ekerengurigire ndizi TV imeroberiero ye kongoki. Nayo nyogokogokiwa. Paka wali tokora omera na kero torisiko yetendi arneki. Indini magorete nebija. Na ebwate tariki. Chora gepini hapa ni place gochako na yora kwano buya bwandisti. Yes, bono etokogenda chiduka. Tokuru chiduka. Tumanye kwirana tore tomageni ara yunga butayunga. This is me, Papa Siko the Bad.
Nare cheno wanake na nzeke onduko Narda chinda cho Nalivonjo Imansi yenyego konyangi tebune subu yege susu Nampenda kama chibusi ya moto Yenyewe imansi ni msumati sana Ani msubu Alate, 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 alate. Ay, 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 abantu batebye enda sana nebaita bagekino bobe bono gaki akimwanya abantu batebye enda sana anza bazaja na bakogenga gaki
Bakomusaja oseli omururi n'abana Asa basaja n'abakogenga agaki Bakomusaja oseli omururi n'abana Asa bakungu n'abakogenga agaki Bakomukungu omuliri oito musaja Asa bakungu n'abakogenga agaki Bakomukungu omuliri oito musaja agaki Omwangora Ibrahim kolenga donyi wetu tata Azimi jagwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu moyori Azimi jagwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu moyori Nabaibori baigomba tebe minto gaki Nabakogenga umoibori wangu mwana Nabaibori baigomba tebe minto gaki Nabakogenga umoibori wangu mwana Azichi abizimba tebe minto gaki Nabakogenga naendo tema yekwa butwa Azichi abizimba tebe minto gaki Nabakogenga naendo tema yekwa butwa egasi Mbaya sana Atijizukuru batebe minto gaki Nabakogenga baiboli basale sukuru Atijizukuru batebe minto gaki Nabakogenga baiboli basale sukuru Azijikanisa batebe minto gaki Nabakogenga maene baka baumiri Azijikanisa batebe minto gaki Nabakogenga maene baka baumiri Azijibani nabakogenga minto Bakomo elia maene obunebani Azijibani nabakogenga minto Bakomo elia maene obunebani yaye Makosa sana Asa bagambi babagenga gato Abakogenga bagambi basale binyoro Asa bagambi batebe minto gaki Nabakogenga bagambi basale binyoro Ase chichiro batebe minto gaki Nabakogenga bajogi bakosa yechiro Ase chichiro batebe minto gaki Nabakogenga bajogi bakosa yechiro Ibigaro byabone bibe mono lenda Ibigaro byabo ebingene byobo shetani Ibigaro byabone bibe mono lenda Ibigaro byabo ebingene byobo shetani Tema mwelende manyagetinge nagosaba Tema mwelende manyagetinge nagosaba mono Nakwaneli murara Amono umwana umwawomika Wamuraba yabanjite biashara Munabona mika nanjite kigali Abayigo murara umwana omito Eba nisiantara banonyi kweto tata Eno kunyakoe South Mugango ndugu yangu Pole sana Abenzere Oigo nagekoka mugaka Michirani Yaje Tupe kitu mwa Inakya wengi matu chanda
Bana sungusya bana bangwana sungusya extra bana sungusya Saminya baro chaliso mwenga bana sungusya Siko kichana bana sungusya Yosefu Geto bana sungusya Comento chusi sela Njego konya sungusya sela Zero kaira tingoja sela Zero kaira tingoja Sera mama Asa chabaga kongaina sela Musa chaye tungwati sela Musa chano molebi sela Enerike Sela mama Abo bago kongaina Sela Nonya nyomba mbagwati Sela Nonya nzukuru mbacheti Sela Nonya mbakungu mbagwati Sela Nonya mbakungu mbagwati Sela mama Samuel Yoseko Bago tebia sela Yendinaro molebi sela Inare koira na Kenya sela Unango sungusya teyo sela Unango sungusya teyo Sela mama Amainganyere igabana sela Ingomera bana bane sela Umare na kemondisi Sela Nyabi nyingi yone Sela mama Ekeni kyo maro yone Sela Niga weka ine tata Sela Kemondi sia weka ine mama Nyabi nyinyira mweka ine Sela Nyabi nyinyira mweka ine Sela mama Teresa. Ingwanjete lero nakwagacha nalingio mama ingwanjete lero nakwagacha lero nakwagacha lero nakwagacha
wanjete gotenga ndomodo atenga tenga tenga kunetuga atenga tenga tenga kunekoe Josefu namukumbuka oh jeni wangu namukumbuka oh jeni wangu echeni ye gakimwa jone twanjaine echeni ye gakimwa jone twanjaine echeni ye gakimwa no motawori echeni ye gakimwa no motawori inchunga kuranje na koganyoire inchunga kuranje na koganyoire inchunga kuranje na koganyoire inchunga kuranje na koganyoire Daniel Nyakundi pasaro neteri nyamiaria Obosiani bwa baba Juzi nilipokea simu kutoka kwako nilipokea simu kutoka kwako Matebya no menyete Mombasa Matebya no menyete Mombasa Matebya o menyete na bakoyone Matebya o menyete na bakoyone Matebya sisi mino je December Matebya sisi mino je December December maene je tingo toka 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 Yani kaninya mwaya ya mwa Gorwari junior mwana wano nyuwete Mwezi wa 12 nitaenda kule Kongo 12 nitaenda kule Kongo Watokogenda na babu ya vita bonsiye Watokogenda na babu ya vita bonsiye Saire togende kulia masomo Saire togende kulia masomo itoe Saire togende kulia masomo Saire togende kulia masomo itoe Vito nduso Awe komisati eliyo konkone nga monyi wete Masikari waito Tutaambatana wote wale tupenda nao wote wale tupenda nao Eliasi na Eliasi mwana kingana Esiko na Eliasi mwana kingwaina Mubaka na Eliasi mwana mesa Yosibati na Eliasi mwana mesa Yangau na Zoitu mwana wumundi Yangau na Zoitu mwana wumundi Joseki na baigo geto minto Joseki na baigo geto minto Ongera na monyo chungwa na waraka Ongera na monyo chungwa na waraka Keneti ne kiorengo ne chintereba Keneti ne kiorengo ne chintereba Mubaka onyukuyu ni tandi boy 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 Hey bueno ba Masaki Magere Awala kama marita chindarwe chaito DC Nyamira Pongezi kwa kazi yenu Hey Karachi ala karakuwa nilikiamsi ya watu mwami Ndugu yangu nande pole yenda chintakana Kabe kwa konya matu konsiensi Na kono ni bitu yako terenge
Anelio Mumra Dennis Koruka Bitobo Chief Chef Kabuto Hotel. Wapi Dennis? Wayano Murugia Yariani. Amen. Osonga. Yaye. Mwana bugoge tumora na gijira igatule na siku gijana. Eliasio kimoira. Mwana meza. Mwana meza. Watu kujangora. Ora. Umanya kuigura ngano tulimo. Kisi posters. Ongera, ongera. Umanya kuigura. Bas. Mwana koro kapule no mukaya no tulilera igabani. This afternoon gagrete adio solire tukorwa no ende we enjoy une shwego ya Benga show na kogote bachinge rwanyangoro ndani ya Ndisi TV obwansu bumugusi nagote naki onye kubono koigwire TV yao kirege senkwalengo mayanga chingero le tukulia lero ne chingero cha mapenzi because lero is Valentine Day onye kubwato mrembo tupeleke outing kiasi jahaja apate chips kama amemiss kanyama choma you understand nindu nebi na ndonye tuyiko genda and ons look for a way na agenda kujinkagalia kubwata karieru gete ngokonjiro chikuru buje squeeze liras monyanyeka uwegenda neliga okura surprise umukumwe mbalinga kani take it ngakioroje mabukuru rango onye liangangu jali kwetande lyoki ko utonyora akale tayari gakuimuka karioki dio understand yani okay mzee leo ni haje umanyogoro drop liwa libalili alingapa umadenga you see yani na wankwanya kwara getane itukeria lero na lero gena le mudenga relax mamu ayingina wana kiranda nchenda arago panga yes no onye gazi kero akangoka nayo musaja garagenda alikaraga beko gas warute bitungwe ngenchokete okaira ni okarute moino beke chinyanya moina omadenga madam can you enjoy the meal it's me isabana olero ni tukuri bwanchani na incherero uteto ikaranse nguragere that's just the way that is the only way talikeli tukayo gochorenga tukunyakuno munginu teto connect chikogirero put aside na endeli mokino no mungina kurukaga buri tukuria Valentine muire nayo outing no hotel outirerika wobi matuka mang muire mo outing ale para ikaranse nera be kokogoro iga auntore kubebuna foiga akira ale tabanga can I take what I want yani nali tukeri ando mote ani kwa no nege songa kekera esonge kuma eteke gure chibesa mugo tigagia chinse so we put it a lot of money kwa mungine kwa tebie guitanga ki can you bring this cut me a drink do you understand Valentine Day kwa Messi binte valide ke Jacob de ya Ndisi TV no taga okorera Valentine yao na watu wala go chato kambe logistics office ochega iga to pangere bujega iga then you take the show of Valentine litukobuna lero yeah come here in kuobi siga iga mirangu gere open Ndisi TV live itukolia lero Jumatano iko more fire tianda raba mindo basoire iga nyumandara bale trabagani badia togendere uchadira na barabu erebobe Douglas Orwaru nimekuona rafiki yangu Yobe Shobesha inakuona live ndugu yangu Mbusuro engia kurabonchali bo bacho niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na waiting MP bobasi Nyaboterere Bondonya Evans Ocharo. Thank you so much Mbusurengia na endegendera ko Mbusurengia and tongita y'abantu barorero Lena Magoma
watching live from Afif na borojo bwatera sana kuruense ya Saudia, watching live from Afif Riyadh, Saudi Arabia. Na ategaria akogoja gotebanga okwani umuga na ndumu wishi different ningia despite au fare na umuga kanone kwende bicheri mokorra muna kugambaiga na umukuyuya lakini nago kresana muswade sokonyora umwako ungaria ko kale chinse che warabuni. Subli Eliche Junior watching live from Nyakoe Ward niko ndani hadi tamati na watakia happy Valentine mwalimu Elicha Ochenge from St. Catherine Academy Kioge Madam Choice na abande mbuya mono sano mwono baba Atemba Nyangate tune in niko ndani Valentine Day iko sawa naona visho iko more fire. Thank you so much mwalimu Elicha Ochenge kurwa St. Catherine St. Catherine you take the number because mwakwana ni Sobonge St. Catherine Academy na bali mospi na bana na Bible wherever you are bali bagwajati shukrani hii salute ni yenu baba. Thank you so much. Bono deno bichage example korwa sengera Kongo echiro bumachoge chache no indime mpaka omwelio unafanya kazi nzuri sana Papa Ziko the Bad. Asante sana. Darius Osoro Kurwa Kisi University present song by Sabusia Valentine Day. Kuna song inasikia hapo kule control sasa kuna song ya Sabusia Valentine kama iko itambe because it's the day for it. Mbane Juice Justin Ziko nasalimia watu wote wa Kisi Classic. Kisi Classic ni zile pasi ndipo songo ali ambuya mono sana watu wa mashabiki wa Kisi Classic, wale wakazi wa Classic, madriver wote, maconductor wote mmesalimiwa sana. Na Mbane Jasin Lydia Ondabu tuned in ikwe hadi mwisho. Mike Zavo Barnabas Makodi wako ndani, Charlie Nyampane ako ndani, Wixlane Miguiro akondani, nani huyu mwalimu Ignatius Bada akondani, na Jado Jared watching live from Lokori, Turkana County, Omosomba Julius, nimekuona bro pamoja. Edwin Matagaro Brownie Onchali nikiwa Estate of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned in live. Peter Ombati from Molo akondani, na wewe Caroline Maraga akondani, Mike Ravo akondani, Gusi Globo akondani, Really Edin Edu Nyamache Kurwa Kaminani no ali magotebanga agekoba kebe kitalikoba nkeba. Lawrence Atika na mwambia kama maji niko namweka kama maji niko ndani ya show liwe liwaro. Au wengine waingie wote kama Chikichege na watu wa St. Catherine. Leo St. Catherine mmechukua kikombe because mmesalimiana kwa fujo. I love to hear that because mkisalimiana mkiwa group ina sound so well. Waja sasa niwaletee tena mgeni hapa, wakuje na ule mgeni mwingine nao pia tuanze kuwahoji kidogo tusikie wako na happy mapya na ni kwa nini wako hapa. Vijana hebu kuja hapa muambie wananchi wale wanawaangalia ni furaha hipi mbwanzu kyo mwarora mwachaga ndoje kijana kama ongera iga kibegete Godfather dimanyetigo sene ya isale atago sene yaye. We gonna ask him question iga tenda go kurumu tukurugora iga oyate niga nande ndoje nkumurigire likuruze you know. Tevinga mashabiki ya Marieta ona arali ngaikwarwa na ending kigeko garabwa njete Ndizi TV. Yes, jamana mashabiki ya Marigere ya Ndizi TV. Kianda salite mogako papazika so kwanda sagaiga ne staff John CV ya Ndizi TV kwa subu mukuti. Kuja katikati. Make sure unaonekana pale. Yes. Okay. Alafu songa nyuma kidogo because wewe ni mrefu. Haya, penda kazi. Kazi ya Mungu kwa mrefu. Mashabiki ya ama Marigere ya Ndizi TV. Asa mareta nguru kufrangi nikakonge seitera makara. Settlement scheme. Wana omugako papaziko na more kaliga no monto miyasanga tena sanya kumubeko. Kumwa karambia mona sogo jagaiga. Pona tokianda tagaiga ne mesike yako bigi ya benga. Akijina ngere ko nyana ka kwa kaiga oseni muikere. Ingo adelinga karibu sana. Imeandise TV umugusio wansi bia sekwa beta.
Kita sini nekemo Ndizi TV obwansu omugusi. Yama. Asante sana. Mwivwete ayo mulilio Ndizi TV. Kama kawaida kama dawa, sisi tunapenda wageni. Siku ya leo Jumatano umeona vijana wameamua from all the way from Mwamakara rugura aliange na keroka maali somewhere gali makara maega gechauli somewhere there. Baachire paka inki kiamoleta. Ntate biruri mutaganete baki. Yani nganjite bipindi bya Ndizi TV. Nakikiamoleta. Na ambatuma watena anjite chingero nakikiamoleta. Naye tagotigarare magega. Bwate tariki. Apart from ogwanja Ndizi TV yakoleta gaiga. Nande ngasikiya ogwanjite kero owenjo ikari gasia maru munigani. Jebuna ndingando montereba. Yokoleto busie meza igo. Yokoleto busie. Unabona gokurwangu konyana mbara abuna umukobogori ngo munyokibo ngaka besaku. Yes. Ngonyana abantu. Okay. Yes. Bono baeresa ngo igoro yo bontereba bwo. Karibu sana sasa wale wandigeredia. Njebani yonandika no murundi bigiinda so muchito bosongo. Ngatama kuri sikimu arende ngache tawniga iga. Paka nache kanyara pa. Omuntu naro gwakwanire gintu gabunga ugatama kuri abi. Iyo amata kuri muntu gutama eitogorta magoso. Eresanga magoso kwa gorto gatama. Ono vyoma kwa negire bosongo nache kanyara Ndizi TV. Yes. Kuri wana boja bakara kini gangange. Yes. Apa basiko na rangiza jinde chyansi bongo cha moi. Yes. Ene kwara change tawni kura tana kura change tawni. Okay. Bo noigweto mwancho murigiryo Ndizi TV. Apart from yo gwanje ipindi ya Ndizi TV na endere ne bat ochire paka boninga ayorio murigereti ogotebiri ngere ne driver imontereba wose bigipigi ne bigipigi yako ndi biashara bibi yakora ine ayerende nkiota agochira na yote ngakibwanje Ndizi TV arabote bangina kinene ngojana na matoka bono karato tebingo challenge kiko okonyora ase bogendi bwa bigipigi. Yes, miyama asili bagerio. Mwanju murigereria paranto bato kongo wanga santo na beji bigipigi. Una bona igato tebe ne tawni tene gwate jam. Sasa ngene takira bo moremu. Oje tawni acha kopani kingo tajure. Ente tana bata kiona yani skuru nyana keigo. Ko kunyana ni wata winki ani mineti. Una bona jam ito ya bere tawni iga muchito bosongo gati amano muchito bosongo kyanje na nkori gazi. Ona na chipigipigi jito chikane chinyingi na bara jito jabo songa anjira atubuya. Abakanya na moko mugeranya ne chikale kanya abantu na chikaje no tote anto bato jaete kanya no monto komigire okoyiri gochie kando gari kwa umiri. Ega ntokende kya kabere na abaita bandera ba minto lende mbale baje bara be konku bokyo yonye maete. Ogo papa sikonara na bara ko batebi ni. Ngoja bale to bako umonda ndo sawe chimate ga sa mago veke binto ya oira na bara. Epigipigi etindete nera atindete akagori baba chokoro gango mwakira ale chama binto amanyora ona gaki ya bandera baito ngo batebinga into kiria anto yu kana to beka karwa korre gasi ore mwago tumogete anyambara vera le bi machine yago para oirende na yama Mbia mono sana ono gukurira kabisa umuntu arataka gukonyora motebinge namba na bawo gwakira ngalunga yure motebinga oyo uragwanje anu mutamba bigitira kuyeri ogota chance yana tori ko jobirira igora ayo gota chance kwa kiregi ono batebinge namba yao oyo utakuriya konyore kana kwa igora mojo busongo gaiga ndobata stage yana yego ko capital angana kabarete fwe benkinzali ko chansali pipiana beri ke ko mashi bwa kurumoto awande kwa sura takena amene kala ga ngo korande bakabutu ko lende na tishifuti nero agera timba tete ko moja ko ngatira onde kwa sura anyo ko Nairobi ga no mukungo yeso ko no mu basa abo to na no to ko siga iga akena ambe 0768 234 382 ngiro rena ambe yo 0768 234 382 kamenta na ide ras mo ngaki na bo ngaki ron kwani kola da kanya baba shiko na bo ngaki re simi mo debi na ki wata kire komar ram biya mo na anja bari kire bandi TV inko ko ngaga ba debi ka fara nda ini nere mo nya tanga na mo ga mo ta ke dinu dari inchoke ke ndonda ba debi tola na piece of 9 igyo mo ndori kwanjete o mo sa president gete nga da ras mama o ga biya mo na jo ni gali tu va nda ni ana na ko Ndizi TV ya da Ndizi TV endo ke na ja kara fara nda ni biya mo no ase
stopping my audacity. Asante sana yagotebaga tairazi muwenda na maguga rigegento igana kayaga gusindaga roiro mondo naki esokuru rero nakorete ire ndagira bune abantu baroro mu mrefu bagusigete mwakwana na barabunga bono ngwenda ndi TV nanye konyomete urasa kwigena yani kwa igete bitongwa ndi basa kwangira kurugirwa ebukwani nga mashabiki abirata tugaiga arioroche kwani nga abantu tiganja kire kuruzi saburiano rogoro yes naratema de tingo janda mbale bakabeta nyaromera abale kwani abantu bakije uri once be stage naona akakoreire ngije mama ngoro kubituri sibona tata ganati osiri tena Patrick Maria kana abantu once be bamakana kijabu ngo chabusongo gaiga ngone abantu bana stage ya boda ya cooperative na capital na once baro mu chabusongo bandi gerreti komenta nayo ngone staff ya ndizi TV wanso mu gusi ngone mukungo yezo ngone nora boda jambiri gali n'abandi abangenda nyalo kwana jinse kiga bali bandigire timbyama wana munayo mwana boda boda naroro utagete goso bwana boda boda mwenge semye nkeyo goswase gekundi ya boda boda okay mbyama na siri swali mune irigia ane wotete go chinya mangana boda boda bujoyo bosongo kente yatangani pakotware kebande kento giya kabere otware riro bere kuruza se kwalo teseino kento giya gatato pako jo rigeste joini kyara stage jinze stage ya baba siko Jesus ya kongire chibwa ta chibasi nyinge sana noza kanga goruri sawana town yanjibwe kaine kento yakane stage jeton tobwate nebiombe pako jo agwa masharti ya rento kyo muhimu oje stage oje stage otagete agwa masharti ya gokorra no nyare abo joini ona yenda kana twale kebande tigamiri rubeli omwambio koruseino abantu bakiko bakomaete omaye joini stage buya mono sana na agokira soko chakwa ugaiga agokira sana gwate beli to kurukunga Frank ni gakonge bosongo chidogia ba mate mashi boy kyara mashi boa omungwana mandara bamako asante sana tiganda anyora bono mugeni gwisi kwa asante sana na boy karanza galia mugeni gwisi konero yo litukolia lero nerara to tebinga kine hono ne sukuru watebo ule ogosomera kiri bono watebo nje gonde school ase institute goro karoka technical ngokore kose kurugunga diploma in social work and community development bono umuntu arataka naro muna gwakwa ne bisongi byata iwe na kyura ke igure ikyagero umuntu amwe ndikigasi ibone kirakwa nga development ko nkyago chikokora kirakure kara igurango to eresenga ingokoreke inkuchikoba igana waeresenga ekosi ye ni ego diri mono na mangana gotoka se community yaito unabona ego diri na mangana human rights unabona se kenyoro na bora nyore nga rights cia abantu mbaro chikonyaka wa chikonyanyaso ase njere mo goseyende bona abuno muntu akorete social work and community development no bwate chukumu yokororanga oboene bwo muntu buri buna bora ase katipa nkokara gento kie ngosikubore unabona tata example ase kenyoro getonto bwata unabona abana abaka baiseke okonyora mono na uba kunyanyaswa ase enjere ya mose yende bona abuno muntu o social work no bwenda ko ikaba gambiange elinde ore omotebinga ekesingere gake bwenda koligererigwa unabona kwanyora abantu mbare bwata disabilities kwanyora nga chiamate chiawe go chiko babisa nyumba lakini mbali ko baira unabona abana chisukuru bona une umuntu okora social work no bwate right elinde onyara ko bagokora ndegoro kunga sensitization otebia abantu baringa onde bwensi obwate mechando so bwate bare magete na bwate right unali chiko ligoteba anyore right yaye eikerane igobona buna ndu abantu ba social work igotogotiri na mangana ali akonyara ko bagakonyanyasa abantu kwa chumura sekenyoro twanyara ko bato goika bagambiange elinde babwatia mangana ayu elinda mangana ikerana okay bono gbuno ayebono mwanafunzi we institute keroka galia aba murambaro batara chuinia institute ndeyonse ujumbe kyora abaye bono siku hizi igerega tairasi meroso mogende university nganario somete certificate elikwanyora neba igrade kelio bwate. That is why serikali yanyara ko bagego support entego kunga TVET yani yaretire chikozi elindo kero montanya ko bagago tumeke chance yeyo ande ne grade kelikia yabwate ibuna bono chikozi kya maboko njichire obo bundi mbororo robo ntereba keregento ige minetinga muntu tayoro muriri korende ekere ubwate gasaro kyao
osoete aria ase college buna bono kwa siku isi gokonyora ng'a abanto bachiete college nabwo batenengete mono kobwana na abanto bachiete university ase ng'encha aria ogotumeka skills osome skills wanda sikari gwakora gento kieke Wakora egasi. gwekwerika igo bono nare gobasaba abasae bonsi bari banyare ko bakora amatemu bataranyora ribaga riokwenda university bagenda ase college ba-apply erinde basoa ase system basome na kobwa mono buna bono omusani one naro okoroku yomu expert oyo nigare oyo okonyara kobaga gosira abasae ase enchera ya driving school unabona chu driving school chaichoere unare kichauri into what expert driving school yachete onyare kobaga gosira abasae erinde banda baigere obondereba nondaigere computer achanye komataga nayo kunya komataga mbuya muno sana omogenero tera tubwata mafunzo twasoma gwensemo ya gpg twachire class ime bono twairwa mang'ana amansu ine bono mwete bono orega ano muntu guchikokore school ende college na bora anyore tukeri muna rire Valentine nduri kubisana kwaningo omusani o kwata gitukwira mauga rakini bono kumwaira mauga goji kuri screen ga karamo kwaningo manya gukwani maybe na abaibuli bao kwa fujo na abasani bao abasani mbwata bange ase bono gatinga nyona bajogora na ningore weli uga rakini nyasaye na roko go musani lakini asa abasani bonsi pibali tokonyara ko toko bamona barobu na bono kurwa banafunzi batosoma na bwase Keroka Technical Institute ase department ya social work bonsi na bakwanire pamoja na abarimu bonsi bagotosomiaria amone principal yaito ya Keroka Technical Institute igakoro kwa Aaron Mausa na role principal Keroka Technical Institute na ende nanjete abantu bagwe karakari korwa buna ende ingende ase abasani bane ba Facebook Facebook mono nongo nyara kobagi ngotoka na kiagerete ngamanya Ndisi TV unabona amashabiki nare na tore group naro bande betinga go goikario to inyore igobono gingo baingo rugandara abanyora na magoso bono noyo minto korukunga Kevason Bosire korwa ari magombo na mwinyoire ntogwato korukukera ndi Dennis koruna Kuru Salam Scrap ntogwato yo minto korukunga Asamoa yopesha ogotoka Bosonga ntogwato yo ndo korukunga nere engena ngeni ya Grace amashabiki Joshua Nsongo korwisoge skimwaria nero totugegete oyo mindengo yari ng'ombe ediva yesikimu koronyando chebere garia arafu na amashabiki onsi tingo nyara kabagi ngonyakora pamoja na abanyakenyoro bonsi bekenyoro gito kya makara asengorwa muna bono tingo nyara kabagi ngweba wakero mugambi oyo korokwa omweshimiwa Jackson Mugusumo Jumbe oyo nyata kabaga kuborie kero kyo wa misie Nyansiongo Ward ekekarato bukore kanu lakini rende taira sobwe ono nandego ndolege ikisukango gojikora kwari abaibuli ali bakaigania abaibuli bali bakojorete gocha yes ase engayane ali ase mujwa makara umuga kamariaka igongo kwane abaibuli bane oyo koruku Steven Mariaka amana mamu koruku Alice pamoja ne chiango chiane Kennedy oinero kogwa oinero mumuromo abo tata amona Tom noyo nde niganya ateko baga gusira lakini abu na ubaro pamoja na abana ba minto bonsi asebare amo mukobwa mono na abairi bane bakara ari bonyakoni nona amanyereto musiki oyo ari bonyakoni bwa matorora no so abe mata igoyo chiango chiane chianti chonsi bari baro ne chikasen amaiga na araya nanya ariko baingo ba mbuya mono sana mugeni werituko kwa kwaniria abantu lakini rero ntagete ngiri tukuliriria mapenzi enta tukubuli swali ligochiraiga bunangorigireti na boro muntu oromo mwamu buya lakini omoterere bono nari gukubuli gari tukiriria mapenzi aturabora ningo kimapenzi bono turanyuma laki umutu obuya igabuno orekiene kyao ngaki wisiti murembo kyotagete igarabo bwatenyenye igahadu murabu ngaki karate bango ngaki urabu ayo irengere byo ngaki wite kwa yari kunyareka nonyo rumbongi na bono ngaki umutagete shape umutambe gokubwa ngaki ole ngakarato eresa neri swali ligi ya kabisa ndo matenga karogo chora ko ne tugo chora yange ngia kabisa kubwenera yes ono ko njemno korora kwana nare ko saba mate na bora choro nya sawo ko iru munga lakini nare ko saba nya sanjo lesi oyo rabe nganere
Mpoa wangu siku hizi na watu mpoa wako verify kwa mutamba kwa tuno mwenge tamba mwenge mnaye mutamba kaiga yes elinde naenda tamwa mamono abo mondo mubali asikiasi elinde naona chocolate abe chocolate elinde naona abana to bareta mbabweka na bonse ndamu ambweka na ndamu bweka ando mondo yabe mondo gochie kanisa asengenjo nandega no mondo anjete nyasa mondo kwande kanisa ya SDA igogo ikatware abe umuntu mate nyasa umuntu gwata masikani nendo umuntu umanyete ngaki agokina n'abantu asekenyo ngorengereria yo uri ondigereti Valentine Day umuibori uri ondigereti umuranara na ina boranyo no bwate nyaruka buya kore skuru yo natige tumwako bwoka ukora you see na bobinto bikogenda igo tukubali yaishe uwanja ni mboro n'abantu wika banyendere ko bamo babegentekemo mu biroyomo arubwe basinige saku ke bakunamire gesaku twate bambuye gutogotara bate bayaya bachokurbane ngakimbuya muri nabo tokogenda igo igwa litukeli nelia benga chingero chira ya mapenzi boniga ndagete kurabwa to komogeni obwiri tukorero naenda arabikirwe ngero ndaronga kyagotenga bweka na feelings chena kyakwe kumuira igobono ekere nkurigire ngaba mindu bali basoka bagenda koreto bwanjani ali children's home keumbu my friend onye kore keumbu abu na nduragenda children's home karunka abugendo ndizi TV no era bamura baralia baendera ko sawadi bande to kolegasi na eto nyorwa na tena ona gatoka kerukimbu abu minyoki go chorro to sirane obuna bubonchani wana tigatura nyore ngere yemo omungwana aratenga ngonda rona ki bari bamurigirie nimetena abatabataga ki ndigiri none araro ki ogotenga aromba bumbekira max better wherever you are my dear tuangushie kitu kwani iko nini tu dance kiasi yeah. Motangi chonezi ngongo bulina akakina buya chonezi ngongo bulina achake sukuru yatende ngongo bulina akole sukuru yatende ngongo bulina akole sukuru yatende ngongo bulina baba sakari nyanga wongo pasipo kwenda mangana yose abeyo bulaki orende Echonezingonga kagenda nyanza bakwa Echonezingonga kagenda nyanza bakwa Kabwata masomo basoma nyanza bakwa Kabwata masomo basoma nyanza bakwa Kali nyanza bakwa malili kanza komoiba Omuro motambi agatema bakagakora Omura werweta agatema agakora buya Saini nasaba agatema agakora buya Akaira nasobo munyama tutabo mweli Akaira nasobo munyama tutabo mweli Monyoro buya bwaye tabate mangana nonde Choisi gesara machite munebesa Umoga korina machite munekoro yaye Abasani baye badenga mono mogoko Abasani baye badenga mono mogoko baba Edwe ni mirito Kolengano iwete na wewe ndefu nyakundi Nyamira alia usito Agotoka Terawa ya ito Chonezi kare kamalili gachika moiba Chonezi kare kamalili gachika moiba Etoga karantwe malili ya botambe Umuga kolina kamuminyo kya nyamira Asaba lingoli bamulingoli lyumwana Akamuiranya kakali ya mona mariogo Karasegetando murweiro mwana bulina Aminda karota chinoto chogo kwa kwaye Era koroto korangelio mwana mwabo Daniel Sinakure Chindunda chinyinga karangelio mwana mwabo
Dunda chinyinga karangeri omwana omwabo Omura chafurei na Daniel yabana ba mwabo Omura chafurei na Daniel yabana ba mwabo Ebaka mubolya na kiwetu mwana ominto Ebaka mubolya na kiwetu mwana ominto Eraka batebya ne chindo tabana ba minto Eraka batebya ne chindo tabana ba minto baba Ebidi maiso pero Sinya conductor ya miraria Ante vile roba iro monterba Roba tinde mamogeni Oni kwete basa malaria Akairwalia manga kulindita chana wena Akairwalia manga kulindita chana wena Kairwa molingo kulindita chana chencha Kairwa kichauli agasinya mona tabaka Engonga gasira samaboka tato mwaba Wewe nakwambia ni Mo Fire. Inajulikana kama Ndizi TV Live. Na mimi si mwingine nyuma ya bomba ni Papa Ziko the Bad. Wano ndio chili yaka goroba. Chinsa zigenda toko tumnyoki. Swanya Nyachuba. Have this for free. As long as you are alive and health. Kuwa na wengine. Kuwa kwa group. Pendana mapenzi yako juu. Nara yuko kontenga. Jaribu ukikosa kunitaja leo. Ngoko kanyira njira. Baba ngo kwa nini na ngo kwa na tobasa ko ngako munene tukeneli ubwanja ndi atageri vitisho lakini sawa Esther Nyaruri akoni ananiambia kosa kunitacha ndio utajua ujui Esther Minto na kwa nini njira ara iruzirio yale sita kujua vile unafikiria. Thank you sana Esther Minto Nyaruri mbuya mnaso tune in hata kama umenistua rock kidogo unaniambia ni kosa kukutaja imamu yatakuwa Josephat Nyabira Korua nani anakurua Daman Saudi Arabia niko ndani akotangano walime koba kebe kitariko bangechi nkoba kuna Saudi Arabia bia mono sana itukulia ronga kete tu enjoy Obedi Mukua watching live from Pomet no walime gaiga managers no lema abantu babera abange sana nabande esimieli ende tokuralike message jatwaraga shida kidogo ndio maana sitaba tenga muliko lakini gaiga abantu basoire asobonge nyumba yaito yaichure buya igere buya naende dagotebiri asogwanja kwao Ndizi TV nilishirika lyanje Kromogen obu mwengi obu mutambe obekerema igaiga onyo kubwate ujumbo go pass uchiya sabantu baitu bwate tariki eida negepindi ya betra bwate tariki eida gepindi kiemisa yani igaiga all set free ngendo yoka nukulika ujumbe otebe yaya nigondiga nenga ni talented njemse mogete akingaliba nabokonyora libagelyo uramono aba muraba bere siribya sana otebire mangana human rights you know otebire nambari na hapo ndo kiamoneda yako igubu yakere chingero jabenga chigo tirimbo kibwa chiasoa chiamogo kyobongo bwa terema onya konyo bwatwa roli beragete libe bono benge goso ime yaba brain therapy yabe ka therapy alia shock observers yabe ko mondo kwa banomo tionya gotka bekengero tegerra igeria Ndizi TV utapona na mambo yatakuwa sawa yuwa ndio diko kerra kama kawaida ngeteki for granted bali tuashirikiana ko make sure kipindi kiaberekia kipindi cha kufana kama vile yule mrembo ambaye akona meno 32 yo onsi mukunguboli stengo yani musipati mrembo maina ya bangina yakapangika ule nyuma ya TX Betra Mukira. Asante sana mami, hizo makofi ni zako na hiyo sharuti yako sababu kazi yako iko poa. Na wale wote wataalamu wa kazi hii kuleta picha, kuleta kupanga kazi, kutuweka, kutuambia, kutuelekesha fanya hii na hili, anasema kongole. Managers wetu wherever you are, my directors wote, the CEOs wherever you are, thank you. It's a good day today for Valentine. Tafadhali tulimalize poa. Usiseme umeenda Valentine na uende tu kunyang'anya jamaa pesa zake na yeye akikugundua akikasirika. Si unajua warembo yani asipati papere pa kuitwa. Goli tukeli yale rabat from you enjoy and be very careful. Take care of yourself wherever you are and God bless you. This day liko kwa Valentine Day, liko ya Jumatano. Tinde tuko na mangana mange. Muda umetupa kisogo. Kwa hivyo waja niseme hayawe mwisho huwa igoto ikire break
And this is me, Papa Siko the Bad. Na wewe unaitwa nani? Honorable Julius Somosomba from Amakara Settlement Scheme, Nyamira County. Top fan wa Ndizi TV. Okay. Asante sana wapenzi watazamaji. Hala muziki. Abantu batebye enda sana nebaita bagekino bobe mono gaki akimwanya abantu batebye enda sana azabazaja na bakogenga gaki bakomuzaja oselyo muruina bana azabazaja na bakogenga gaki bakomuzaja oselyo muruina bana azabakungu na bakogenga gaki Mukungu moliri oito musaja Azaba kungu na bakogenga gaki Bako mukungu moliri oito musaja gaki Omwangora Ibrahim kole kadonyi wetu tata Azimi jagwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu muiboli Asimitia kwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu muiboli Nabaiboli baigomba tebe mito gaki Nabakogenga muiboli wangu mwana Nabaiboli baigomba tebe mito gaki Nabakogenga muiboli wangu mwana Asitia bizimba tebe mito gaki Nabakogenga na endo tema ye kwa butwa Asitia bizimba tebe mito gaki Nabakogenga na endo tema ye kwa butwa egasi Mbaya sana Baibuli basale sukuru Azeji sukuru batabye mito gaki Nabakogenga baibuli basale sukuru Azeji kanisa batabye mito gaki Nabakogenga maene bakawa umiri Azeji kanisa batabye mito gaki Nabakogenga maene bakawa umiri Azeji bandi nabakogenga mito Bakomo elia maene obune bani Azedi bani na bakogenga mito Bakomo elia maene obune bani yaye Makosa sana Azabagambi babagenga Abakogenga bagambi basale binyoro Azabagambi batabye mito gaki Nabakogenga bagambi basale binyoro Azejijiro batabye mito gaki Nabakogenga bajogi bakosa yechiro Azejijiro batabye mito gaki Nabakogenga bajogi bakosa yechiro Ibigaro byabone bibe mono lenda Ibigaro byabone bingene byobo shetani Ibigaro byabone bibe mono lenda Ibigaro byabone bingene byobo shetani Tema mwelende manyagetinge nagosaba Tema mwelende manyagetinge nagosaba mono Rakwane ni murara Amono mwanu mwawomika Wamuraba yabanjite biashara Munabonomika nanjite kigali Aboyigo murara umwana omito Eba nisiantara banonyi kweta tata Eno kunyakoe Sauti mugango ndugu yangu
sana abenze oigo na gekonge mugaka